A very good evening. Northwest window gi dialogue asuming tawi punamakpo han bamakta da dong ki host HEEYAI LEIMA tongbramna punamakpo taramnok sebag loina nei kok nona khurumjari ngasi Northwest window na khana nei na bidong ta pukachari bang asigi topic 6 Supreme Court judges to visit Manipur haiba topic asini koi gi lakadori ba koi March ki tang kungani thoi asida koi gi Manipur High Court ki taragani thoi shuba anniversary asi yaw saruk yana bagi damakta koi gi tongan ba Supreme Court ki judges taruk lakani akhoi didi mingoi na pallabada koi gi Justice Gawai mahak asi koi gi Legal Service Authority gi chairperson amasu oi aduga de natana koi gi Justice Bikram Nath aduga ahum subada MM Sundres mari subada KB Vishwanathan manga subada N Koteshwar Singh aduga khoi taruk subada na Justice Mahadevan haiba tongan ba khoi judges taruk asina haiba khoi High Court ki taraga ni thoi shuba anniversary si saruk yaba lakani masida natana saruk yaba sikhatana tana khoi lairiba khoi hojiki laiba Manipur ki prevailing situation sida mandate particularly khoi relief camp singda अखोगी चप चाब मपुंग फाना material sing si supply tawribra piribra haibasima yengchen kani haiba warol ama yawi madudana tana relief camp da lairiba akhoi downtrodden oidaba akhoi miyam singda akhoi legal aid service ki matik chana piribra haiba sigi matang sida su khoi palli haiba judges sing sina tang kungani thoi sida yorok matamda adubu lakchani ba wafamdi akhoi lairiba miyam na pambasi akhoi tongan ba akhoi national thak ta khatta natana international thak gi akhoi lairiba Manipur gi prevailing situation asibu akhoi normal si lakaduni adumak pu lakadori ba akhoi High Court ki asigumla ba anniversary si saruk yabo na lakadori ba judges sing sina lakada yamba ba point ani khattang issue relief material gi mapung phana piba gi matang aduga free legal clinic aid ki matang da miyam da piba mapung phana piribra habagi matang asisu akhoi yamna laibak phaba saruk ama khakni aina thamjage adubu akhoi ngasigi pukachai ba topic asi saruk yana bagi dangta akhoi gi Northwest window gi CEO da panelist ahum lengshin bidro leire ahan mamakta da panelist ahum sakaminga kona na takche bagi tanja dong tang mayang bi pham da thamjage ahan bada khoi gi pabung khaidem mani pabung thagachari acting chairperson ani subada khoi gi oja SATYAJEET and SATYAJEET Bureau UNI oja SATYAJEET pusu taram nokchari ahum subada khoi gi oja TOMCHA social activist oja TOMCHA basu taram nokchari tam nuai jai pugachari ba khoi gi matam gi oiba issue da base auraga khana jaba segumla ba khoi gi tongan ba issue da khana jaba sida khoi gi tongan ba panelist na isagi achin matam khara khajiktam kaithopiduna miyam da mitna nakong oinabagi damakta isai shagi achin matam khara khajiktam kaithopiduna akhoi channel bu support to biba miyam bu support to biba gidangta hanna khoi panelist ahomapu khoi Northwest window gi mai kai degi tharat phang dokchari pugachari ba topic asiga mari leinana ahan ba hang sei pabung khaite mani da lakjage pabung khoi tang kungani thoisi khoi Manipur High Court ki taragani thoisu ba mapo kumon sida haiba khoi Supreme Court ki judge si Manipur da visit tawgani lakani hari masida point ani su pali pabung tongan ba relief camp da lairiba khoi miyoi humpu singda chap chaba ma khoi phangpham thokpa material sing phanglibra haiba wafam ama aduga lairiba miyam singda habadi downtrodden oraba makhoi singda makhoi gi legal free clinic aid si matangda masi masu bifam thokpasi chapchana makhoi da phangibra habagi warol point ani yawi pabung si matangda habadi makhoi taruk na lapasi da pabung karigumba point amani da base tawraga positive oiba impact ama khak purakadra habagi thajabadi lai pabung ge oiba wafam di moti kari lai pabung long thambi yam chume ke yam tang phangba rare of the rare opportunity ni Supreme Court ki judge amma khak la pa ba kadai no halaga mai manga taru pola kana cha hai gi bedumai na
Khadiki Sanamos Judge B.R. Gabar, Ariba Judge of the Supreme Court, and Executive Chairman of National Legal Service Committee Authority. Because the Masal Saga and the court, the National Legal Service Authority, Mako Chairman, Aduga Supreme Court, Laiba Timjigi, Manundo Khadiki Sanamos Oiba. Aduga Lona, Mona Taruk Sugada. Okay, Manipur di lamdegi hauhiba okay justice nomikapam koteso asi yauri adugma ge he makada naga khamnina bani mana hali mage matungda makpa mahadevan justice mahadevan asiga tawraga moi taruk silakani leiba lakadori basi sahagi bedu maina laiba mas kolum doise Because High Court of Manipur Linkatkiba, building Torgapora, separate High Court on Alakibase, 23rd March 2013. As a Majiki Chaitra in Toyma Park Pegi, Foundation de Sida, Royal Supreme Court judges, Ma'am, witness or Helaga, Haining Makonimba, Bargi, President, Advocate General, Aduga judges, Ma'am, Asiki, Toba Panchanama, Ayupung. Makai Tara Lega Horaga, Mitumusata Gadorina, Dosida. Adukira Paduda Manjona, Chorasanpur district, Hanaki Iran da, displaced person, Mayam Leba, Aduda, Chang Char, Hawaii, Tijana, Piribra, highly ancient Bagalodana, Amok, inaugurating the function of legal service camp, health camp, Asini Chamber Legal at Clinic, Asini Chamber Mayam Share. Chorasanpur district Kida, Kamdori, Kaditori, Hibisi, Yang Balaka, Yamaro, Bijit Nab, Lori Badi, like 3 Badi, Heidi Ba sing Asila Pada, Mohi Taruk Chapada, Manipur, the Ladiba, Honorable Chief Justice Nusimba, Judge Mari, Honorable Chief Justice Leraga, Matanga, Justice Anthem Bimol, Justice Egunesur Sharma, Justice Gaipichilu LEIMA. Heidi Ba Machi Pulatna, Mutara said, Kanoda Chakadam, Tuchanpur. Abuki Juda, Amok, Tuchanpur District Bar Association, Yamba with Tilip. Atobatoba, Kanet, Naha, Militan, or Bado, Dayakaiting, I bet of Wakambuna, Haibeduna, the Mahayako, Sakana control to them. Adonataba, Judiciary is the Yauri Ba, Baron Benski, Manda. Mama ge rolo bahitare bar sina mama ge saktami be sina masan habidi chawbo pipi ganate bar ge loin mak jaz thoki bana ba adu lo rakam jo hanjalak pa yori na ba asigi on Manipur Bar Association gi masamo oliba magi karani younger brother ID district bar na mamam lei masi state bar on Manipur Bar Association gi makada direct na khada lei haiba natar su mana big brother ki role torga ambagi makada loina lei ba asina che ma toraktana hana mamanga ma thokip su male clarification that 13 March 2025 haiba ma thoktana masida clarification ni haibi gi manuda akhoi gi kare haira. Hence, it is our humble appeal to the general public not to be confused or irritated. We hereby clarify that district judiciary understand the emotion and sentiments of the public and stand united with them. Hence, their lordships belonging to the Meitei community in the interest of peace and public order shall not step into our district, even though their names appear in the program. Program da mai mayam gi maming yaujarabasu public ki peace ki damukta security ki damukta aikoi gi district ta khong thamgil la oidabani habani la pigam wasagi makoi taruk sigi mathapta khoi gi Meitei gi tara chakatu che Meitei gi da ani yauri aba ko ada aina hani na Honorable Justice Egunesur Sharma, Honorable Justice Bimol Hali, Honorable Justice Bimol Sharma, Honorable Justice Egunesur Sharma, Bimol Singh Egunesur Sharma. Ami je Meitei judge ne na hai se karigeno. Judge the Meitei judge mayang judge, adu legi kabui judge adu ne na hagedro. Ya de abako mantri mandol da
adugi represent tawba adugi community ki tawba na haijaro but just judiciary dedi adu lebe yade okay aduna adugumba lebe yada ba moigi justice people akaduriba supreme court la riba judge maya high court of Manipur da riba maya masina moida thomjin dana district ba aduda thomjin dana tawgadab chi ababa rare shobde re amukhan phangre the opportunity manatro aduda ayin mo mateng phangning ba haining ba khoning ba ama to bokot pa mayam che hage dorib che as because of this akoge current crisis asigi dai yanga judge bhauta panchal laktana maitei judge mayang judge kala hanu chibo aya hadi che district bar association gi lairiba ukin mayam tu da haiban te ko khadadi akoi khadadi khamina ba phayaba moina demand toriba separate administration union territory phang da bana amani ko toriba de mitei machin bana mayam mitei jahan laga phangadrai ni aduna gyan taba mi le tabana te le ba khoi ke lona tum phonga ba mane su kham ma kam de ba pura punra ba kali no uki di society se hun masonate amasonate mo chi autocratic society na chip ten in thona hai ragal wale hai ba ma ate sina mo democracy hanan ge dana ya nang na har ga nawa lote ada hai dana for ne against the for the chu ma mar to against the so mar to pula punde ba ruling with the politics is higher than ruling is mar barak am dang thacha ke adui ta di makhoi na thoi be cherol sigi matung in di khoi maitai gi pabong na di judiciary da di maitai ha ba adagi tribe ha ba mayang ha ba lei ha ba warol be di thambiri kwa adu mak makhoi na thoi be cherol sigi matung in di akhoi gi Supreme Court ki judge singna CC Pur da chatlaga award pa yengsin gani ha ba sida hawjiki makhoi akhoi gi maitai gi sing si di adu mak chang basi magi risk later ni adune adu matang da ni aina being sana advocate amona ko tomcha su yauri Manipur Bar Association ni president ni aduga ngai high court bar gi nimo changoi leriba aduga te sana mayam lerim da su aina harami mayam sok dong na ko digi sidi chundre ko na judges mayam na logo da basu so moto logba di su katang maram mungai jada ba leram gani judges ne dana ko aduga ama makta go masi chumde ga na hai bo khotpa leriba sidi judges mayam ge problem da bo oyo ama ge problem da do bar sina sai mama machai sida mama ge role ne ba bar se achina akona kari makhara bar council of India da aduga Supreme Court ke judges nam do kona judge lo do ni ai de chu mama la pa dai kona kari mama thopum thopra adudi mate judge dila pa yaro adudi mayang judge dila o haribra ai na mayang ne trita bu mo na khali do ba adu de kadinga akhona appeal amba da aduga high court ba da akhona appeal bu tongni being a senate member oina noi bu adudi Supreme Court ke judge mam che mate ni hari bazar sing high court ke judge chalandra budi moi chat pu chumbra chi ko chana oidra yes adu de agoge high court ki franchise super foundation de sida irang thona ba khon na ba ge wana ta ba ko irang thon dana ningti jana bar association anisina state bar high court bar anisina khona re ga ningti jana adum to bu chumne ba haibadi karigumba Chorochanpur district bar association sina all Manipur bar association gi masa haibadi Bishanpur district bar Thobal district bar aduga Jiribam district bar okul bar lei chumaina ambar gi da appellate tawga laibu ramagadi moida some sort of kotak kan to budi ade action lo budi ade some sort of koi explanation ma ko to from thoya ba aduga amba natraga high court ba na natraga individual na suya Supreme Court bar council of India da ado copy to bar council of Manipur da tharaga sigum se amu hana repeat to hundana na ba ko adu to pa mi ai na hari se community wise da ku ki mai ukta support against nate bar oirabadi nang ku ki or so ai uken ai mai te uken na hai ai never ai yaro ba ai bu chosan bu da chasi har da di mai te khaidem ni to nate ba in chakadur ke sanal boket in chakadur ni ba aduna adu mu se bar gu madadi
pusin fate ading mota sumtang harga losinge ading mota isu singche ngarang ngachi amathagal pathangi North East ta kuki chhatra singa metai chhatra singa North East ke tai chhatra mayam ga pullaga LEVP or mana BJP rongi student wing do ke aduga mai punna to wi pot amata ba adum haina ukin masen chu kuki ukin Maite na hairasi mo hai matuina naga laibo mam samoton punba media masen chu chetaji ko digno lairima na kuki ge lairiba nam le pullaga adig maina pai bisu moigi nupi mam duga unna reaga si asugo mamato beki amasagatna beki masak am oiraba matam sida adu mana judiciary bawbada sigi meng toragadi madu susanpurda laibiriba igi chilnau lanet members of the bar belonging to the Chosan District bar. Masita Honinde, element to Henba, act of terrorism to bar, militant or Bakangu, Amamana Hijabani, other Masimati Toba Sunday, at the Todanaba, Masakan pay Hanasma Hamatanjaka. Thank you very much, Babung Tagachari. Mahajataja Boin I Uzatom Chadalaxage. Uzatom Chanakalam on the quick Babung and Vivo Wapam Judiciary Wapam Sida Quigi community can Kaiba have a Simakshu, Babung Sumasi Kabam Tokte, Maite Edu Ada Havagi Kabam Tokte have a wild and Tambiri. Adumapu, Lakadori Bakwigi Supreme Court ki judges Taruksidi Tongan the relief came the Chalaga Award a passing. Aduga Makwigi legal clinic 8 lower the Bakari Kari Award a passing. Laibagi habado yeng bagi damang talakpani adubo pabong na hojik pathok pira iba akhoi cherol do gi matung inadi even lakadori bang sagi taruk sidabo akhoi nomai kapam koteshwa isi maitai ni ko oja aduda ina lakchani bo wapam di oja tomcha haidi ngasai pabong na su panbiri akhoi chura chanpur bar association gi maikai dagi hojik phauba chatkani haibagi lakani haibagi kanodi lairabani na maitai sing si yaurapda adu oda yaningi yaningde makhoi khudong thiba leini leiroi habagi waro khoi oja su ambagi achauba kaino ma pubiribanina oja kari kano lei hoju phawda update se kamai le masi matang de yana hana e masi ina kana se pakum ji khumdri ndai ke mukha ta haijige ina sum ye matam da ko na sida sum noinar ba khana pa da kuda ko ina sum har ko ni na ko na haibi sida khara soiba aramba adiko anasagi magi masin gumba lamba adigi lamba dum yawe masimadi na viewer sing ko aduma aduma dum apio haiba simaga hairage aina sida lakchari sita sen haita de ngana sum haijagre ko akoi individual capacity lakna bani adubo hoji amba gi podam leibani na han bo oina amba gi capacity na akoi kari leibage do haijage nasai si nahandagi development si lai adubu khoi sida haibi aba yadaba kharasu leiko adubu khoina di haimasi nahan se hek tawbada pawji matang matang phangne phangmudege khoi hairame hairo treaty da masi kamai tuksige haina ai moicho dum khanage haina hai simai ne ken moina sumana la ko se adubu atopa sai tamni na haibu dumaina atopa mogi community ga ITL oro ko tubu oro na traga mai mam leidna todagi di sigumba pochi thorokte bang okay thokte sima ado pamna hoji akhoi Manipur da laisi any state da laisi ukil gi body ani ni amana statutory haidana ain amgi makha da leba advocates eki makha da leba sina kari kauge na haba matamda all india gi oina lairaga na ko BCI na Bar Council of India haidana state kana state bar council ina le moisi kari no haba matamda regulating body ni makona ukil singje kamai to gode kari to gode have some control to aduna hoji koi gi bar haidana lai base masi recognize to base sai ge koi gi kena state bar council gi makha da koi si recognize to dori mana recognize to ko matam sida koi all Manipur bar association have sida di kamai to ga haba matam da koi gi anamba lo anamba district lo anamba koi de affiliate to aduma to dana koi gi Susanpur district bar association to koi affiliated body koi de affiliated body oida na direct BCM bar council Manipur no masi recognize to dori adun ukil ama gi koi practice to matam da koi gi certificate lai
ko kuisi doctor gi leba nurse gi leba maina kuisi professional body na certificate le hojik ti kya mugam na ukil si lu ga hawa matam da koi gi certificate so ji sahi manga de khena chatte okay sahi manga ku ni ge je kuisi review to dori ne asi kai no hawa matam da india gi ga khare de gi fe kano se certificate pai ba sajin lo kin hal ta sajin lo kano pai ba mai am mo to ko di kamai to ge de masi check to se hadana duna koi hek metric ta gi na koi kano box se koi low pass to koi certificate sing se koi kano da ma gi han gi lebo original institute sing se tha da ni ago duga verify to ro na adi mathata mo sahi manga ko ni koi se case to libra to de bra koi se profession da lai libra ha se sahi ma ta yam ro da case am ta musu le ko do ne masi ma ha yam samna ha da yam section ba profession am oi re ba ji ko aduna hoji bar comes hoji mo ge kano lo ba anang tholai ba pochi ta se na har ge koi ge advocates ki ethics ta yate association amagi member oina suma sumana to ba yate yadri posi kaman to ge ha mo tamda mo koi se risk am chawna lei koi bar council of manipur na mo koi se mo koi gi ekana se certificate se ji suspend to ngam me okay adugi poto lei sina koi gi bar association gi poni ko aduga hoji khone am kan khanari se koi gi kano se tawga koi tang kuma thoi kuni thoi la ka dum na kuma thoi sida koi appeal am to sira koi kano situm protest kuma na tragana join sitting kuma toroga masi sigum masi tawduna ba koi to sira kan khanari non di kano da hoji koi gi le ba bar body se koi gi amna neutral body ne da hana irang si am kan na hor kuma tamda koi mitena ku gi case pai ba ya de kana langa kuma tamje supreme court hange okay supreme court no koi gi manipur da lai ba bar na kuki case pai ba ya de ha ba lai bra kaina hange ba ko mado to khoi ada dum statement adum pi adu kuma lai te ha dum thing ba ya de ba to ngasi ba ta ko na ngasai khoi gi hojiki lai ba irang sida ko intervene to chai de hanjan hanjan ha je do khoi communal harmony se masi restore to biyo ko adu rule of law se chalai biyo ha bu se maru na sine kuna laksari se adu nam samna ha da rule of law gi wang de lai re adu na hoji ko na si matang da aina khumja ga da ji as a bar president na ko hayeng ko meeting ma ko ko si ha da tawri le na ko executive yaw dra so ko senior member sing hol laga kari karam makha ta ba khongthang ji kari toksi ge ha jing hayeng ko so da na idi laptop na ra na I want to have a label. Lay a doing Matun Tanko Matrix that I can come back till Toxige, the programs, the Kaiden of the other live Potumadi, Zaganamata, Maroon and displaced Singi Boro, Tampaki Boro, yes, and the Susan Putana, Salura, Halakun of the Moira, Bishnu Pumam Chango. I quit you. I quit is how in the other someone might have been a quick Moirang, the Bishnu Buddha, camping to another Aduga Mukogi, Hojiki Ladiba. The Adigi live Potusuka, those PR, later Vanina, PR Gimatam the D, Sagi, popular woman, I couldn't have them. PR goes away, I have them. I don't know, relief material, I think Peter was a Panga, a Commentary, Anna, a P. Commentary, another Sumakal Yame, Angangi, Ahansayam Yambagi, the Miwan be Mamagi, the Kumjing be Mamagi, and Kaidi, the Massis, the Matamchana medical, I can say facility pig of Navi Poor lady, education lady. See my am low, no one lapon to Aduna never timonize. Masi am Chow Potom and Maduna Masi Potom. Marakam Tataki, Makata was I not Kanzaning is in Amuk. A quickie even free movement Gimatang, the quickie folks key, sing give a hit and trial process to my pa and low the yagi check my the gitokiko as mine told the handak laka dorivatong and tongan bakwigi Supreme Court ki just see marak the koi mete macha yauduri buza sida sigi matang sida koi ambagi mai kai dagi koi governor da haidi kano pibadi later from my dog. Sigi matang da hayin kanara neba. Okay. Ambagi na. Matang delay sila trade na. Ambagi na pakum pibasi mo di imisi dilo jere geba. Okay okay. Ado ay di bisit bi pakum ay hog jere geba. Kasi mo na hanga da ma. Mukha na ngasi ba buda tawai si Supreme Court ta case makal tharaga akoi Maitei have community se be little to Albany Prithivi Mamang like which goes hanging Sabaji, but don't know who's Uhan Bane. Massimo Kangadam name. Live thing say Supreme Court key, just not the name. Makuna Tawi was say, Hojiki am Sana Habada, Hojiki Ramba, Nakuto, Napi Pay had the exposed to Wahora. Holy Goja. Adana, Akuna, Nasi Kudum Saba,
लौरगा ngasi khannebagi khudang jab lorga aina makoi haning mase si khongkhom se hando duga akhoi oiba akhoi fraternity oina de akhoi moida soi request tabani si tabano haidana ko adugo akana khangadabdi mokoi je under tremendous threat lai have je khangadabni mon kana de moi mi sam phana leba member nate mi yankhai ju phadabani aduna yam pikpa professional community amada adumana threaten tawrido koi threat ne mo se under threat ne ko threat tawrido mokoi gi khulai ba singduda kana haning mase no handu u mani kenu da na khoi na ngasi bauda mitei gi mathak ta ko manipur government gi mathak ta tori ba singje masi supreme court ta chalaga supreme court gi order mayam sin raga taw ko ne ba lai poto supreme court gi judge taruk lak pa ha se yam bane ko aduna makhoina masi gi po se khangbo matam da makhoina adat tawri ba ama tam ma lo de atopam na ha je bu do hauji akoi delimitation taw dori ba delimitation je taw ya gadra among the high that we see to be less than Iran, who should not have a Yarabane, Manam, so that we may take advantage. I don't want to put I do go Hoji, limitation, Tawini had not had a Supreme Court judge and he order never. Supreme Court judge were communal line that a single Tawata, the Sumba is still the combiner, delimitation, to do not have to say, Masi Adumasana Taxa, whatever never. I don't the same high target. सोइदना चक्कदबनी अखोय मसिदि चत्तबा यारोय अदुगा अखोयना हाइनिंग पोट खरसु लई मरमदि केन ममांग गी पोटा ममांग अखोय पॉपुलर गवर्नमेंट लेरिंगदा सिगुंबा मखोय निंगाइ सिदा चत्पगी माम मों खरि लेइग्रे मरमदि केन चत्पा मतम अखोय मिसिने के हुंदोंबा अदुम तो खय नोइते वी रियली फील करिगिनो अखोय कम्युनिटी गी गनो मी चंगदिसि करिगिनो अतोप आइदि अखोय को separation se koi judiciary su yaw ba habigi ma tabule adu tabuti di chata bodo kanta ki nate asagi magi security reason gi dong tene masa da matam di kanu se yamna main tadri ko adi mo koi center gi intervention su am kone leitre ba usdi center gi intervention leiwe pia lakre nadra adi je kokhom ministry no se am kan kana wa se harekre ko sigi adu matana bu masa ko supreme court ki judge sing so SCDF ji akoi kana se ko hui safety da so ni laire ne haidna mo je lai ne ba sigi matam maso amna peace ki process changela ba nongmei se hana de am kana taw se ko tampak se ni mo yam kana ki no holami se tampak ki do je pura peace la ko dong taw da moi makha cha taw ri poche masi object adu agi sai do pura mano ko na pi pe habi matam la ba ne ko aduna masi leibani na akoi object ta se na haidar gadi karigumba makoina tawri besida akoi ki dana नत्रगना अखोगी कनेसिदा अखोगी होय की बाय तारे की मोइना तौर बिस की दना ngसागे अखोगी लाइबा या सुगाम फगरबा दिलि सतपगे खोंखुम से मसि मसक थेलबा अदुगा मसि के खोंखुम जहां दो तारगा दे अखोगी ख्वाइदगी लाइब थिबो ओइदरिने को अना याहान बगी केनो ददि राउंड दे समाना थमजगी गे अदो सेकेंड राउंड मो हाइजगे ओके Okay, thank you very much, Oja. I makhaja thaja boina uja Satyajit lagzege. Oja Satyajit nakalamerom da koi ki babung KHAIDEM ni na supan biba handak koi ki tongan ba Supreme Court ki judge taruk na laga koi ki lairiba hauji ki rehabilitation da lairiba ko adu da natana koi ki legal aid service ki matang da koi awana tara ba singsit ma koi ki pi dabra karam basti esta lai ka ha ba si gi da makta sisu a kind of peace initiative ne haina lo ri ai oja sisu yam positive oi ba khongthang ama khakni adumakpu nakalamarom da khoi gi maitai gi judiciary yaw da khudong thiba nangadra haibagi khoi da apprehension ama khakti leitabadi natti oja ko adu hayeng oja tomcha hogi bar association gi maikai dagi tangta ba amadi khangani haiba warol budi oja na di thambire adumakpu oja Satyajit taina lakjani ba wafamdi oja miyam na pami se normal sini adu makhoi la aganda hekta lairiba ko gi strive stone oirabasi masigi warol phama maloshin gani habanate makhoi gi angan ba khara makhoi gi share to ngam ba jaga khara da makhoi khut thajarang ge habani adu ozage oba mota masi ai yam positive oba impact amane di khali adu bu oza kari haini lakpa thabak khuding makse yam phajana di lakpa adu manipur hek yorapada thabak oina onthokpada hekta ngamdaba haidi athingba kai myam sina si simakna amu laiba asu amna rare oigraba sigumba khudong chaba mase mangradra haibagi apprehension amasu duma oza Satyajit laitabadi nate oza Satyajit ki kari mot lai yongtang thambiu ai hojiki chi akhigi issue si laktinga dai kadum ta hajage yani Manipur da akhigi hana high court haise
hana akhoi state hoi phang matung da Imphal bench le re ari tam da permanent bench le re ari full project Manipur High Court and lei na bo honna ba Manipur gi lawyer mayam Manipur gi praja mayam masida mup to khiba masi le be kana ba ari full bench just ari kari umangi da makta ko pesa ting na ko Guwahati chatpa Guwahati chatorim ni madu gi phaba mayam do masi gi se akhoi gi isam sam na habe so akhoi gi article 214 da su High Court amam thamu ne constitution so habi be matung ina leba amam da High Court amam lei ba se akhoi Manipur gi praja gi ni yam phabani yam nungai bani masi gu ma phadana function to hon ba se Manipur le ba praja puna ma ki akhoi mathau dang ni habe se thamjage ba adu ga ina ningsang ba mana madu chahi kun ki mang 30 April 2006 ta madu ai ngasai chi yeng ba matam du Chief Justice Sabarwal gi invitation nama akhoi matam du na haw ina reporter ina chatle ba foundation stone je madu da akhoi gi hani le ba mani sana yawi lo yawe just ayam ba lai adu ga nagalin da gi sema SK sema matam du sema su lakpi ba adu mai amna se matang ga kan Manipur gi history adigi Manipur gi celebration Manipur da kai High Court rakal le no kai patang kan da semana yam phajaba hi lo strike to mana hai gi sentence nama da ba khoi gi ai ngasai gi High Court court ki kem hairoi adu ukil sing da kan da hai gi na mai so ni sang ni ba mana ka hai kan da ukil sing se ki na akhoi gi ai na si Chief Justice oi rei se Supreme Court ki masi kana no hai kan da ai gi kan me apsina moina ai gi damak lai khoram bi da gi ai gi client me apsina kai na hai matam da client si makhat ani lai ina khunbana paisa si pi de pe hai adu live na de pray live kharam hai adu ai madan isalo matam na koi di jang isan mai na ko faja ka da aduna makhoi gi prayer me aduna oi di bini aduna ngasi High Court lai ba se akhoi Manipur gi lawyer me Manipur gi praja me gi prayer do adi lai bini hai ba se mai hana da thamjarang ge High Court yam laba duk phajaba le kan se chei tai to shubi celebration se da 100 lakh to se da mission se yi happy end bi han amma khatang la ko de pulap la ko kai se ko Manipur gi oina di yam lai bak phabani basi mong thamjage ba adu ga masi mark se da National Legal Service Authority na moi gi statement se da moi na yam phajaba hai kan moi na lai base yanam na lakturi se moi ba hamna chalaga afab yam legal assistance pi ha bane ko kari wari legal assistance na tara moi na kari ha ga humanitarian assistance am yauri ba ai di songi kari chada ba thak ba kai wari adigi adu ga yam nungai ba moi na yam ha kan se ja ko gi akhoi department में इंडिया दा ले department में हमसे अखoi ले करी हागी मतम दा मखoi दा relief ले camp ता ले में हमसे मखoi से मुई पुंची रो से कमाने नुआनी हिंगनी हैप्पी दमक ता स्कीम मंगा पुथो है suppose social welfare है रोने social welfare दा अखoi की in displaced person दा ले बा नुपी खंगदे widow खंगदे मुई से कमाने मुई पुंची से कमाने लाकनी है बेगी supreme court के जस्ट हमना है बा है order नि कई ना का अखoi supreme court है से अखoi याम तब ने याम ले तम अखoi ने लो legal के नो याम खंगदे सब सब ना अखoi ले का ये के नो तब का अखoi ahal man amada ha chala haru da ahal man duna yare da hai bado aduna Supreme Court ki judge hai ba adiki legal pai ba se di leka ya ahan gumani makoi na yar di yare moi gi achung ba ahan hai do di laptop ne leka du weather bane sagai du na tara bane aduma mo si ubiu moi status ubiu hai ba mai tham jage ba chalak se da khoi dong hai kan da akhoi specific sanctity se masigi leka da khoi thing da ba hai ba pot khar le prithvi se da isam sam na hai da ayodhya case da judge mangani election bilije adu da khoi da Chief Justice suna Assamese ni Chandachuna dunia hai ba yabro kai rakka da mana lori do Ram Mandir case lori ni Ram Mandir case phami Hindu ne phami se Muslim amma khatane yaw se made da Muslim me yam do ne khoi jasi adunia adani na hai ba yad kai rakka mana chokri do phang rabadi ma se miyo bitu na treba chokri du ne madu ki chokri ki sanctity magi privilege magi status sai to mana lai ba aduga India na lai ba yam thi ba sina ai haji ki do laktinga de amta ga hapchani koi ki kano se India yam noi tab se akoi ki judiciary ka akoi ki press ka se yes masi ani se India na ne pasha sanction to da khangde amada khangde khwai de lowest lai ba India ni entire budget ta ne 0.01% se judiciary thaji ai akoi entire kano se executive sina nga sagi dan to dri ma se pasha se loi lo ki joine ba aduga judiciary da masi ni sina kai da lakke ha kan da akoi ki pending cost pending hai tare ai just akhoi le kai da mi chama khanab da mi amana decide to di case nu da chama phamangam da bina akhoi case se crore la e pending se aduna akhoi na phabadi sumaina makhoi san lingbira pakan se da number of judges sangat piu
मखोइना कानबदो पुसन जरिनी को मोइन हाइबे याबसे अखोइगिसु सपोज इसम सन हारबदा अखोइगी सेशन कोड लाइबा अमा कोड लाइबा मैम से मखोइना लापा ngमदसु ऑनलाइन दनि खंगदे अमानि खंगदे मसी तौबा यानाबा कइनो हाकादा अखोइना फन खनरसु फन चेरसु ngसागी पुलिस खंगदे जर्नलिस्ट खंगदे अखोइसु इबनि को जज अमन सी तौबैन कोलुम न खुद थारते खनि करिम तौबै हाइदी मी अनि खनबदा अमन लालो अमन चुमे हारसु मजे खुद थारक्तोइ जो अखोइ हाइबा जजेस मैम मखोइनो खुद थारकांदा मा लाले मा चुमे हाका थादोइ अदो लाइबा मैम से मिउन उबिनु मोसी इंस्टीट्यूट ओइना अखोइ कॉन्स्टिट्यूशन जे मखोइ लाइबा बि से कनानो ओइना एग्जांपल ऑफ द पिजा कांदा अखोइ से लेबाक से इदमी बा अखोइ फाउंडिंग फादर मैम इदमी से अखोइ केनो खंगद्रब Constitution the kind of Congress. Abitadi, I don't know how you can marry Tommy PR Hirone, but SR my case, and that's the departation. Judges may have been interpreted. A queen constitution have a tell up telling you doing it. Waiting about on the table, tell up telling you the interpret of Bilibado, Madugumba, a Hoyi Moshe, Authority. Status amadali mi ngakani makhui myam lakpi bani haiba simoin ubioba si directions da muham thamjani mona example man lok seba operation tarum daise da patient to serum daise da doctor je maite ama adu dulismule ka mu hypocrites on roga khoi operation to duri min haim neba madu da patient to na nang adura nang adu hangbaya ko na teba mai thawai kan duri neba akhoi na haina ngasi leng bini be myam se makhui thawai kan bi ge yes makhui na lei ba wari ba taima do pau ta ge khoi do pau tamu haib neba adu ga khena ba amna akhoi na chala tamba tawga makhui na ge jam khenai ba mu status am wange ba akhoi chalu lir ka ni makhui di makhui na taraga moi di directive pi ba ngam government si tawgo adigi suppose akhoi se badal lambi se hali supreme akhoi hina han home minister na lambi clear taw ka haiba do masi judge amna hairam bo era ba kun kun magi manung da adu clear taw ka hadi mai pe ta land na taw hidoi ne aduna makhoi da status ama adi mayam ga manada ba aruga makhoi punchiro su akhoi na khanga dabna khra tonga le suppose punchiro tonga le haje se ken hakanda अखोई लोअर हाई कोर्ट लेरिबा जज खंगे सेशन की खंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अखोई सोसाइटी का सुम मिक्स तौ देव ओके आई मोगी सु मिक्स तौ देव आई मोगी तो आर्मी स्टेटस अमा आई मी का मिक्स तौरगा इसम सबने एग्जांपल बसे हाया दब खंगे अखोई हाने की चीफ जस्टिस की यूम द प्राइम मिनिस्टर लिंबी अमे हाइबदा मैम नहीं नहीं येबा अदाय तो उदर मखोई से मी उनबद फो प्रजा ने यंगसले अदुना ताकदी मोगी स्टेटस लाइफ से मयम का मानदा आई से आई के हतारे एगोन चैबे यादबा आई अदुगी आई मा मेंटेन तौर चबा कांगुनेबो सुगुम मी सिदा चंबा याई अदुनी अदाने हाइबदुदी मदुदी पापुनी हाइबो हाइजे थंजगेबो पापुबद नतना मखोगी मखोंदा इथन खोंग याछन जबगुमनी लापिदुना इसम चन हाइबद सोंगी लागा इमुं कमाइन तौरी इचाइसु कमाइन तौरी अदुगा सोमना वारिबा हिन पुछिरोन दुदा आइना करी मतिंग पांगे कई तोबा यागे ना हंगबा लापदु सोमदी अदुनी तौतादी मखोने तौजरिसे लाइबा ईश्वरदो मखोने थिंथोंग थिंजमनी अखोइन हाइजे मखोइ लाबजे मिउन उबिगनु ईश्वरन उबिउ थोंग हांगदोपिउ वेलकम तौबिउ अदुगा मखोइना अवाबा म्यामदो लिबिउ मखोइदा अदुगा मसिगी अमा एग्जांपल अमा मसिगी से हाइबददी मोइदा मुकाना गदबमना करियो मोने वेलकम तौरबा मदुनि हेन मोइदा फजेयो थिंगोदी मोगी स्टेट था हजिक सियाम हजिक थिंग बसे लंबी चटने यारी मोने थिंगे अमा तौरे पांथिंग थिंगे मखोइदा अतै म्याम दसु रोंग इंप्रेशन अम चखिनेबा अदुना रोंग इंप्रेशन आर चखि बसे मसे मोइदि कानी बा हाजा अरो मसे रोंग इंप्रेशन आर चखि बदो मदु फते आई मियोबा मगे फै हाइबदुसु खर लु हारगे ओके थागे चेरिजा याम नमित ना कोई बवारोल थंबिरी मखा चथेजा बोइनै पाबुंग मनी देलाक चगे पाबुंग नाकल मरोम दै खुगी मार्च अगस्त की तांग तारे 2020-23 की सिदसु खुगी कमिटी अहुम नुपी लाक्तै साबा कमिटी अहुम मख खुगी वुमेन जजेस जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस गीता मित्तल बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज सलिनी फंसालकर जोशी अमदी दिल्ली हाई कोर्ट की फॉर्मर जज असामेनसु हाइदी अखोगी नुपीसिंग द स्पेशली पार्टिकुलरली नुपीसिंग द थोपा अखोगी के हैनी अवा अना मैम सिगी मरी लेनबा इन्फॉर्मेशन सी लौरुनबा गी कनो अमसु पाबुंग थोखिबने अदुबु सिगी मतांगदा होय अखोगी पार्लियामेंट तगा इवन अखोई पाबुंगसु नरेंद्र मोदी से कुंभकर्ण पांखक ओइना कनो तौको होय 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 अदुगा पाबुंग के हैनी
अतई भी करीसु हाइदना ngasai nupi ko gi naked parrot chakhiba matang du dadi ma khoi gi maitai ji yam thina kaino ma oi bagi mawon dadi ngang gi bane aduma pu handak khoi gi jiri da angang macha tu yauna nupi hoi makhoi taruk lei gi dabdu da nupi macha yauri ni rape tawri ni babung ya kam thina karam mi hat halam gani aduma pu babung leina lakchani ba wafam di hai khiba siang khiba nupi ngak tagi ba makhoi ahung gi committee sina hojik phaw da babung nupi sing da chatha ba ओलिबा नाइरिबा कॉन्फ्लिक्ट सिना मारी होरगा नुपी सिंग द चथरिबा क्राइम सिंग सिदा पाबु सिगी कमिटी सिगी कैनो से अपडेट से पाबु हजु पाउ द करी करी ई पाउ दि लै पाबु सिजोम ता जनिंग मचे मोय दे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ना थाबनिना सुप्रीम कोर्ट ता रिपोर्ट तगदबनी अदो अनिरग अहुमलक तौखिबगी पाउ ता खरे अदो सुप्रीम कोर्ट न मदु थबो अनथोकदबनी हाइबनि चिंबा अदो हजि मके दि इन डिटेल दो इंदर लितरे ओके अदुना जके नुपी सिंगी नाकलानि मक्तको अजि खुदोंग चादबा अदि चौरकना मे लिसिंग हुमफुगी मथक्ता डिस्प्लेस पर्सन ओइरा मे मकै लेतबा अदि मी चौगुम रोम खरे हेरना ऑफिशियल ददि का चनिया खै मुहारगा छु एक्चुअल ददि चौगुम रोम हेलमनी अदुगे तौरे अदि मी कंट्रा निफुगुमा मुकुमा खंगद्रे अशोकना मयामम लेरे लिसिंग तरे निपान बोथ साइड की जे मै चाखरे तुंगरे अन सी लेबर सिदा अदुंबा इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना कोई जस्टिस जम्मू कश्मीर के औरंबा लंबा चीफ जस्टिस औरंबा दुन रुचिंगा रिटायर आईएएस ऑफिसर मा अदुगा आईपीएस ऑफिसर मा ना असम नि अमना साउथ गिनी असि तोरगा मोय होमना कमीशन ऑफ इंक्वायरी अमा सेमदना थोकी बिचे मताम ऑफ रेफरेंस मयाम की मतुंगिना करमाइन थोकीबनो करिनो हाइबची थिजनबगी मतमदुदा था तरु खत्ता पीबनी अदु यारक्तना तरु अनि अहुमलक सांगदोगा होजिसु सांगदो एंटाइ अरुना एफिडेविट से बोथ साइड की कुकी और मिते रो मोर देन 15,000 हंति 20,000 गुम सोरमनी अदुबा लेगरे अदुगा मदु सिटिंग दो सिदा फमन नगाइतबनिना दिल्ली दो ओइना हाय अदुसो मियाम द खानबम थोपनी होम मिनिस्ट्री ना कयनोइबु असी सुमाइना चथदना सी तौरेन जबान लौबो यावदरिब्रा यावरिदरिब्रा क्रॉस तो हनगदरिब्रा तौलबदे अमना पंगाय हाजन मेया देदना कुकी ना मेतेना होरपनी ये हाजन बा अदगे कामोना कुकी ना होरपनी अब लनाय हाइना बदुनी यारोयबा होजिकी इंक्वायरी कमीशन असिना कोपना तरगा विद एविडेंस और सिगी तांग अहुमदा रिली चटपदसी तौबा नोंमै पाइबे यावदबा हने बॉडी थोगाय दबा अदुदगी यम थोगायबा कनाना तौई करी तौई जायगोना कुकेन होबनी अना बादिगी कुकेन ले तराना मेतैना होबनी इंथेंदु द तौदना कोइबु मीना तबदोना तौरे बुंदालि बाल्टे दो नुंगांग वरमदा हत्ता बथोकम खांगंद्रा हाइबनि चेंग तौरगा अदुनि चुमबरा ताइबा चुमदे तांगोमदा स्मान तौबदा रेली चटपद नोंमै पाइबा मयाम यावसिली अदुगा फॉरेस्ट बिट मै थाय अदुगा तौई अदुगा मो रिटालिएशन दा बेनि द लेबसना लंपेल के क्वार्टर मयाम दा थुगाइबे यखाइबा खल तौई आइनो लाइमना हाइबा मयाम से गवर्नमेंट जाने हाइबा मानो डायरेक्ट खंदमना स्टेट गवर्नमेंट हाइबा अदु नाकन नाम ते मिचंग मानगनी मतमदुदा चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सी belong to the Manipuri Meitei but my thabuk to the Meitei Ginateba. He was the chief minister of entire state of Manipur. Naga Gichuni, Koki Gichuni, Panel Gichuni, Apikpa, Masama Nepali, the lady bag or Kali lady Punamat. Asi Polaki or Yudamaba. Adana Adobu Maki, Chamakai Mambo, Mana, Uki. China Toropa, Aduna Maramodana, state government lepeso or Pajaroi. And Aduna ni, when I find commander of Topira and I couldn't this house and Haido. Aduna Michana, Michagina, Ado, I quite many program and I don't talk of me, Biren, Adum China Topani. I think I have a connected, Madam the government of Manipur governor or the Neba on 660. I believe means in Yaraga Tobo or the Neba. Adobo, my Jomate, my Pajabuna. अइनो मितै ओरबनिना लाना खंगिनि नंगिगनि फाइ कमांडो कुलदेपसि द पिथो अरो नांने एजेंट वेन रिक्वायर तो कान सुमिथिं को अमु हाइन ओदर जु यावरिन नाबा अदो उमबन माया मजो
tawdana ama tawdana lakpasida hujiki madagi finding ama kanona akoge inquiry commission da sema da state na sema suma amam ko commission inquiry on 1952 gi makada hujiki sidi government india na sema na ba communist gi makada aduna thido aga mayamna si tawre sin chawna soira me na traga si tawre habi si thamu kanda puna maksu claro idina adusu through your channel nasima hani madu chup chap ta laigre commission inquiry de bola na tawi kholi habina te ko chumna tawrong adami malamdi chief justice amana high court ki amana luching manina adusu mang khandra am sumana leibisida jai chetaji ke da mari bukin jona te mai du faje ba kaigene da muitati michun makha yadre muite haibu mune formamna ai sa thaga penate aina acting chairperson of Manipur man ai commission tawda police na security na tawda ai hana laung la police na la lam gani gain haibido aina ai chittu da phammakanda police na wala de noina haibini yaro magi report kauni what you have got to say nan kare haiduri ai chance pinning eba maram di matam tu da aina phami bido tangbal amane michang kai nai be adaba amna right activist na police na motordi army na motordi la le ga na la ram do mera pai be man torga hojiki situ dra akan de ay do khan be ate khan de ba khaning lakte ba noine ta ha ga ro mo ge report ko ni for and against ani to kan la le ko o de noina la lam ni na amaram cha na mi paru ram ni na policy yang kai di compensate to chief secretary DGP kan tar mi na ko ke sa ni hung maliki habi ga today ni puthori ji sit da la pakanda hariba ma am si ki makok na ba supreme court ki judge ba se aduna khan gi ma tan da jaw to mo na cha ki bi state ma de la pa ya jati da yang am ya yang da ba ya but judge in pamakan man to be the kaldo say citizen harido ma ukin natra so umli ba mai se aduna ba film sala rai gum mana ba ko lai du le ram tar gati adu gum gi pot amada oi ba sida la pun ngai roi kai na hai ba sidi yoi ba kunai asi nattaba ato pamakal gi yoi ba nattaba gi kunai wai na de hai ba ngai tare adu ta ga ne ba aduna hojik so and being a son of citizen, being a son of advocate, when I appeal to Nibdi to Sanpurgi brother, who can sing learned advocating the Tony Nibdi. No, Hando, Dam Tuna, no, not about Tonana militant, sing the Toba, Monata, what the I have in the Teco, there's a kind of Maran Telezani. As a not about no learned or Raga, I don't buy ethics the Soko the Bamontola, I can go Yadre, other day I do Tola, who can never. Nam hadana tawab case manang amandabiya dega na ayong nanong na namaga anong may nikire na case ngaman biyabro si doktor na adu idam tabu mi lanet hairi adu idam te ethics na pa hairi mi mana no may namdana ayong dagi case si thado oy na underground na hairi ye ay di yaro ba adu zik mayam se adu yakshin laktana adu yelawin kolga case ta nam lepe adu le kono maunda ngamalu ga ito la ay da hairi ba yamba summa bada su complain tore summa kamu si tore when kang sana ba kena ko ge manung mapan kon ma ke case to criminal lawyer when for the last 47 chilak panina kong ne ju to gono la gono na ju yaksin gano kai se kona chana citizen so we ne mo chu tabi banina adu ki potu da thingin na ba aduna samjala pada hojiki pot se yamsas hatini justice to with justice to gano kaina haira di moina hando di phareko handok tar di koina government india da president rule gi mapu ori ba governor da ko yam waro gani na waro gani mai ranti gi to da ne pangai da hane jaroko adu justice ta ba sola di karani pakshi kari oi ga ge ba adu di ko ari bu pai senior putaba natro si apabu gedro aduna government india na la ko tu daga so ya goduri ki law minister kanodo munin kale ni di law goduri to law minister ma government india gi ni ya goduri adu de gi chappa budi ma asam chappa de ya roi adu gi high court ki function da government ya goduri ana sigum ma sina ya kanda
masi tawdo fai aduga chachu chappa fai tum chan hai do adu moi na du tawre na chatar ga de ba di sari si phielo re na lo ya de mo ta da bo ni chakadam ni adu da za za mo mo ching tho ga du to ba na du to di lo re na yes yes si fai do cham chan ni lu ching tho chakadam ni aduga adugi namdana chu chakadam ni aduna namdana chapi gi mo ta chu cham gu district bar association na chu koi na du ma thing la leite hai dana sakana ni thi jana ngap chendana la anbiu ai na hai gadam ne ba adu ni traga di mong taro ai smaina samjin okay thank you very much babu makhat chatha jaboi nei oja tomcha da lak sege oja tomcha nakalam rom da ekhagi pabung na hojik thambi ba masi chatpana di chumi hai adubu president rule laibanina akhui leibak si akhui governor na pa leibak amani khoi oja hoine bodi hayeng akhui khongjeng ma warol amadi thamgani habki warol thambiri sigi cheraga sida oja akhui free movement tham khiba kisina maram moiraga masi mai pak tabna maram moiraga oja even naharon habedi akhui khagalaiba akhui naharol singsina even hoji akhui thagriba ultimatum dugi matungda oja khuje hoji khulai phaba se lepte ko oja Satyajit oja tomcha phaba lepta bane ne even akhui ki maitai gi kahani village volunteers adigi khoi arambai tengol gi chinau thagat khreba loi khulai thado khreba adu mapu hoji si president rule leirabasu president rule leitabaga chapmana bagi pangkhak amada thagriba ultimatum du mawa lawdaba dawna tawraga khoi hoji phagat lepte adu dra maram moiraga chap chaba akhugi keno sima akhugi honorable home minister Amit Shah na piriba order si ove tawbangam dagadi makhoi ju hanna khutta khulai paragani haibagi warol ama phausu ja tongan tongan ba khoi I pau dagi adum taba thangjai asida lakchani no ba phandi chatkadori batang keno gi akhugi kuni thogi khongchat asida oja masida governor na कोई जुडिशरी की कांगू चटपंगम दबा हाइसी अचौब फेलियर मा लेबाक सिदा ओइरनी हाबसी मसिदा साखी ओइदोरी बनेबा मसिदा गवर्नर की माइकई दगी करम करम बा प्रोटेक्शन हाबदी ngसागी चुराचांदपुर की अंबागी माइकई दगी ए अथिंग बा केम लागते लागपीरो हारगदी ओजा दुकी मतिक फाबा अदु नतबदा करिगुंबा मदुदा अथिंग बलागदी जुडिशरी की कनोसी लोइशलप जी लेबाक से लोरपगा चप मानरक दोरबने ओजा tomcha si matang da kari kari warol thambini kamai taw si matang da ai kari um khatam jage moina nan yaru en harpado 13 March tani mogi clarification ma pire ise sum sambira kano adu matung da development se am lai hojik ngasi ma kari chochampur ki kari pau tholoke na haba matam da moki relief camp te leminari se kukizo ko di pai moi gi khanari kambo hetere ko masi hongdu umjin tawri habigi economic ko kuki IDPs in paite dominated areas are being shifted out and hide du ta de je khuna chat ka doriba kino se krai de no number 1 hoji live am the problem am tholai je adi atopom na hoji moi gi rang moi gi kano gi operation taw do mayam cancel tawre moi gi kano na district ki kano na che thoglai ba medical officer no ko koi cancel tawre ma di kano ni kar hadi am samna do law and order problem ja hoji now being exploded at Chorsanpur rang moi che sign taw ne do du ya to ma le ko adna masi gi mar kam le adi atop ne am pa ba development ma hang ge khuna su law do no la ba parliament ta sigi wafam ji ka do gi tham di no and have say honorable MP Dr. Momchabi Mon Thamgre 0 award Sagi Mana Thamasi am phasana thame di national highway thingba di mapanda ke kana se koi gi cement bag amadalpa som yang khai ngasi ngarang gi male 0 award ngasi report ro kon adana si taw se koi Manipur di chatre chani pa nyore ma musam kana hayu se stern action against disruption have the kong sa koi free movement the disrupt taw bi sing sia si ma tak action akan malokot pi ha high grade si kong si parliament thongrom ni ko oza bi mola si chu am chaw development am ne adana si gi mayam je sum leiba matam da hojiki pot leiba tang ku ni thogi se masi change taw kadal chaw taw idra koi ha bang amdre mam di ke no law and order se laktar ga di law and order problem je thoba di hoji mo khu gi ke no se da command thok ha ban to ko mo khu gi security deployment gi se hoji thok lei sampudo jaga to mo deploy command to bodege ha se ko asi gi order si maksi
si thagan na bale putri ko si ko iti yamina se ko si 19 March ni ko 19 March tha 19 jinga si wo do mali ko si da thari si da nga sai ge Chumandano police ni thari se ko ani si mate mate ki ka sai mayam security deployment ki posi mayam thuk leiba alno ji moi sida rayo hagadra momsen khana haiba khanari bo posi ji ko si chauthor kana si ki posi leiring sida sumba irang leina ta ga di sumba aruba dignitary se si thajan na de okay mam dikana da madudi kano na security clearance am di sange ada kamba normal gi da nga sai ge khoi gi amoi ga tawnari ba amoi na mite gi matak lan ho ba duna tongan ba ni ko adu gi oi tar ga di nga sai gi semai du ne ya nga mane na adu to gu bu masi gi sumai to nga sai ge khoi gi chosampur manung ji makta da sigum problem tholapa the IDP the bo mi hundu jin tor ko ne da sai ta di moi je relief material su pi ba sak de ne adu tar ga di ngasi tang kun ni thoi nong ni di wali ko ada moi clearance sam so don lakani ada khadi ge sigi pochi lei bani na nga sa ge khoina su ko yam kana sidai sida khoina habi ya da khre lak ka dore ba ada masi lei ni adu ngasi khoi gi yam nungai ba po da mani nga sa hai ju khoina ngang de ha ba ngasi sana ngang ha bi po thole ai mai kana su tare space su ta jare yam na inga ko yam ingna ngangi yam phajana convincing le ngangi Manipur problem phajana haire adu sigum disturb tor bi missing je asi matakta extreme action je low high dana masi high gre zabi mon ko thambre adana poche matang lakani adi si marik sidamo koina sai chimna ram do koi smai to dana koi gi dai bi iran sida akumang khang dana koi Manipur yauna kanu adu su noaite de ke no da masi da koi je anytime koi da koi je ko thau ji haido ga ko kogi petrol li fume ji big thalaba kam gu ne Manipur se mari kama ek lakh mu tan bang ta hogdur ne si hauba ya po se ngana ge kanu si ko koina khang khang de na thau hung gi mang de kanu to ga haiba delimitation to gi ngasai mai committee ga sembol ko da maduna ngasai ge kogi ene sun haije da kogi oja kanu letwa hokum na share to ba sai committee dana yemu tum da kuntara kun khatne ba aduda lising hum maya detect oi moi di khun lising da lai ni na khun mayam da yeng da khun lising amada khun kunda lising hum detect oi de khun lising ama yeng pum tam da di percentage ha pe par hum tam di ko lak ta me lak ka de ji an si gi pot am ka leiring is da du mo ka changchal la ga di kamai to de ge hai na yam sam na har da ngai ge ko irang chi ma kha sam da ba ya na ba pot chang pa se adra madu maksu ji tha hum ni na tam phangi adu so khoi kano kambu na ko ingna court ni na court chat la ga dum ngai bi ko ha da ngai ga do ko ne ba ko ko Manipur dum tang khambi ram ko ha na adra si ko se la ko ni na si khoi yam lui adra Manipur se sai gi ko hekta ho ji hai sin yam na ko makhet maru makhet to matam ko kha ba ya ba le ba amu oi ni na si ko yam kan chang bu phai do ho ji ki lai ba sai ha je bu do sai gi ki lakpino ha na to ri ba moi se asi kerba koina samba na sum bar gi una di nang university gi suspend tor ha ba adu bar council la excel lor ta ga di ma gi keno se ma gi certificate suspend tor ga di ne adu ta di ma practice to boya ga di ne ji du sol ka di ne ko adu gi potu lai bani na sa ge khu su am na ko take fully changbo mo phai adu ta se na ha ta di mo se under threat ne ha bu di ku am na ma di am se ga bo pot am ne ko se lai re na ji gi pot si lai bani na ko afaba Kanji ko let us hope for the best tawaiba development ji lakum matam dadi makoina arangba yumpham da saruba yumnina foundation yauguna sa se sagi ba yumnina mathun kya wangba ya tui yes natra am chamna ha da foundation yauguna saba yumne ba mono ji kuki ga na tawaiba ni jo mi ga na tawaiba kuki jo mi ga na tawri se aduna ne mo ningai ba hore se ningai ba marta ningai ba matam da hui mara leitaba kano mayam se sai ko mi cham praja ha ta re ko si sok ta na kamane so de ge hai minimum damage hai ta re ko asine ba ko ne ko gi mainland da le ba ade ko gi Manipur se ko gi oneness of Manipur se kai ya de ha den le ba ko si kamu sing sina tau go to ko se ai di matu gi kano sima responsibility se mai ko de le aduga sai to pa mana sai gi ko mix adum haina bune power ha se khutta paiba power season bu nate season na daga do ma hana da tamni ko
say magi ko real power lies in the ko not in the use of the magi power but not in using the power hadna say ki keno si ko koina namme har ga chukiri kakta bida mong si yenga ko ko solution purpa lam hen sing si gyan tahan ba aduga sima aduga tawda bu khadi ki nuwa tabdi ji laiba opportunity se mo se te law habi aba nati mo jo adi mo kai thoga lai ne ba ana sikumba mo taru adige lakpiba matam sida sai ko ina ngasa han dage ko no war ko sai ani hena war ko matam sida thadagi ba pesa sina karai da chakhibuno chum no season bra la no season bra adige idp mayam ma thogi yandana sire imphal di khangme ba adu sirim ba ya adu di namsan banga me ba moina asigi mayam de loina khangda ba de atopa mana ani nan khalam di keno na o ma haji ken tan natte akhoi local gi ama yaw gadi jaga ji tal khutna thindori ne adu mo pupi thawam no khang ka de sima tamam na jungle wal mane ji pupu pokre je akhoi mi du ta ka de ne adagi la ko sing di mo pangai thai jin de ne akhoi mi de kun du sidale mani si khundale mani je akhoi gi sidagi sakhi bising di ukil wor panga de ni na lo na ma ko na moi na ta ba amot pa sing do khangan khang de ne adana madu gi su amane aina khanjabado ko ba de ne da lo na ukil lo ne ngata akhoi maro na akhoi gi sojampur ha bise ukil mayam gi ko akhoi gi imphal gi adi Bisempur gi adi Thawal gi hek matham da yam chawnga sagi ko litigation laiba ko ukil na yam toina satpu mafum je so sampur so amane adana akhoi gi local gi mi do yaw ta ga di khangi ba tare haidana madu gi khunjan bor ma so edi madu orang ma singne okay Uza, thank you very much Lucia pada ai uza Satyajit lak sege uza Satyajit nakalama romda kari haini khoi handaki tang amada khoi union home minister na chair to ga phamgi wa pham da tongan ba poini masida ta march ki tang ni pan dagi free movement ya halani adu dagi khoi Manipur si drug free hengani adu da natana mana order tai basigi mayok talak pa adagi extortion ama palle adagi magi mana piriba order sigi against the lak pasingi mayok ta chaba legal gi oiba action lawni haba warol di oza Satyajit palliko adu makpu pamkriba wafam sigi chap chaba thabak oina onthorapagi mamidi khara khajik yam nem na ui hadi even khoi national highway to Dimapur kano se tang nipan gi khongchato khoi dum kano da sekmai da tokriduni adu main tawdana even oza bimol na pukhat piriba khoi budget ki matang da idp singi budget ki matang da yam pin da waro pukhali adu da natana khoi oza tomcha na hojik pan da khoi cement be ki matang si swai the extortion si adagi adu da natara moi handak thoi ba thodok to da mi ma si ba da khoi kangpong pi gi sp do transfer tawdri bo moi asi ba lore ha waro phawa ton ba thammi bane ba makhoi gi threat se Manipur state popular government the threat tawam ba da hendok ta na direct hauji union government da ne ba o the threat tawi bise adu bu hauji phawa makhoi gi mathak ta chap chaba habadi kari haini expect am tawi khoi su habi the president rule le yabanina adu makpu miam expect tawdu mak phangdaba sida miam su dum kari haini president rule le ga su masibu bjp gi president rule orabra ka habi oza Satyajit miam na haidi marak ta dum hek hangna wa pham ju yawe oza Satyajit kadi warol thamini hoji ki judges ma'am lakpa lingbi pa ma'am matam da phen thambi khe ko hoji ketang home minister gi ke hematam se ta akoi gi home minister gi se yam lubam na yana na lambi clear to haiba se masi na ta ba issue ani hum masagi openly haib na ta ba manungi akoi gi sources ma'am na haiba da issue ani hum instruction pi go akoi gi home minister sina but the highway clear to matung da akoi gi FMR Fazana Torada, illegal immigrant Makti Haideman, Adubu Fazana immigrant Mapan, Mika Tokisi, Aduga drug secret don't toxi, have a sentence, instruction, clear cut period. Masi Pirapa consider Makoni Kirina, Heck Hobo, the Ihana, and Lambidi Horaga, Matam Dansan of Tweneva. Aham, but you see the continuing over the attainment of Makata, Katra, have a kibagi, so young thing when you have a school of thought. Kangu karna bani ne bisuya wi he bisima thamjage ba ani subda sai aina hamna thamjage ba da khoi kano se judiciary da khoi mi bisi yam da ba aduga mogi thabak phajana pi da ba ari finances phajana thada da bisi importance amana hojiki high ba cases mayam da
karana case la khot toy government la khot wini file edi ke no court ke di engon da lai ba pochi ai na chumila le haibani thangalak pa haibdir ko me thangal toy ne ba thangal pa sida koi na haina ngasigi haimi da supreme court na haire tripura high court na haire मैम हारे लंबी द थिंग बया दिए से हजन हजन हाइरब ने मधु भगत तौरी बद ऑर्गेनाइजेशन ममिंग यावना थिंगी बदो ऑर्गेनाइजेशन दुगी जनरल सेक्रेटरी रमनी प्रेसिडेंट रमनी मधुगी ममिंग मयाम दु द मोइना गवर्नमेंट एफआईआर पालगा केस अमम तौबा अमम तौबगी मधुगी दुदी उदे मधु ngasagi सोना थंबिखे दुमाइना होम मिनिस्टर न तौजे हाइबा मधु मखा तब तौरतबसे मसीज द मयाम खनई न मसी सुम आसुम येंगिब जाला नत्रगदा सुम मोइना तौरिखे लोइ याबा जाला हाबी कॉन्सेप्ट अम हजि अखोइ स्वाइदे लाइ कई न दा अखोइ सिदि मी से नुतिगी फाबसे मी लेम दं मादे फाइ पते यादगी आम से ले डाउन तौखरे मी से लेसलक्ते बखोइ सिदि अदा पखले बखोइ फीचर्स ले रोइ दा फादा फारे अखोइ अदगी नहा सिंगे ग्यामेन ताउ वाखन चोय ब्रा हाबी कॉन्सेप्ट अम लाएब सि चरक्सि दा खोइना अमु थमजनि बमना ngасagi सेंटेंस अम निंगसंगे ओजागी मखा दराइ सेंटेंस अम थमरकांदा अखोइ यम खंबा लोकल की याव मी से लोकल सपोज असमु चपदा मणिपुर की के ले का लोकल हम याव नुंगाय बदु जजेस मैम दुसु चपका द चवा चप चपका द इशो इशो दना मैम दुना खुमुजंबले काई के तो हाइरादी अदाय द ले बा इशो दु मु वाइ खुमुजंबले काई द लेता बेटा खाइ रे खुगा तपक लेतरे अरि खुगा तपक काई बा खुमुजंबले काई काई से दी अखोगी हेन ली बसु यावी अदुबु मैम न सुम खंगना त बैवानी अदुबु सेकंड सेंचुरी एदी यो तोपो नुदाले पखंबगी हेक मचानुपा मतम की ह्यूमन सिविलाइजेशन मतम दुर साबा युम मतम दुगी ह्यूमन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय तौरिने मोइ हाइदि ngasi ngaraगी वाना अचो सिविलाइजेशन सु डिस्ट्रॉय तौरिनि हाइबगी ngसागी दु हांगपदा मोइना खुंबा वादोरि बने मदु मैम दु उखिनी लाखिनी हाइबगी किसुमा अरि मथक याम लुबम लेब मसिल लेंबी लक्तोइबा लाक्तोइ मैम से अखोगी दि अखोइना सुम हाइबसे मरमत सोबियावी अखोई तामोन दि हेक थाइना सुम थोकी रिपोर्टिंग अखोई खमदे दन जे सिनर ओइबसे हाना पनमगदब खोरकदब से मतुमा अतो थोपने अखोई पाबसे सि यादेब मा सीनियरिटी ai mai government protocol am lejeria akhoi on te na moina pire list da ama he lau thoba khoto bada eto soi akhoi ib da yam soi ba madu no ma tabuna takpi ki ba ko da madu ki sequence to kai ko na ngasi lai ba mem se mai madu ona na hona ba chahi ka changna mapun ji ka thu er pa ngak ta ne ba madu status to yong hona ba da aduna moina government of india na khalak to se akhoi ga sa ojan thabi ki da hairo moina chatu mafam se हौजी हौजी मी जे पंफु द फुनि पंका द कामने यस यस अदगी ngасai superintendent की स्टेटमेंट हम थोले मेडिकल सुपरिटेंडेंट ना हाइबदी ngасai की मोगी खुनसे द मी अखोई की मिंग जाति ममिंग द पन्नो है अखोई हौजी जे दैबो चोटापुर टाउन से कांगू ने कंट्रोल तवे तौलिबे से द मसिदी हॉस्पिटल ले कांगू से अतोप असोप में चंगफंग मते अदि हॉस्पिटल से अदि हॉस्पिटल ले स्टाफ से लुसुये मुझे स्प्लिट तौरे अदि की रिलीफ केयर ले हाना मिक्स तौले मने वे थुगाइ ए अदि कांगू न मसी जम किरिसे अखोई कॉन्सेप्ट अनि थोक्सल एब मोइ मरक्ता अमना जौ हाइनि हाइबा म कुकी हाइनि हाइबा म अनि से खन्नबदगी मोबाइल की फिरान की लान से हजिक से मी सिजल एब सिगे चेरेक से अखोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खन्नो से अदगी सुप्रीम कोर्ट जजेस में खन्नो से असु यामने इंपोर्टेंट ओब मी सिंग सिबु सी मथंग सिदा चंगु बाइदु सेफ ओइब्रा हाइबा कॉन्सेप्ट हम सु लाकनेब अदुना इसम समना हाइबदा अतोप डिसीजन अमसु लाप याय मतम अदु नोनि लेरी मसी इनंग नप किलोमीटर 65 किलोमीटर से फटंग थौबदे यो मफम नेना कशु अदुदी नाकी डिसीजन अमदा यो मफम नि अदुना करिम मरक से डेवलपमेंट अतोप सु लाप याय हाइबसे थमजगेब सि चेरेक से दा ngसागी मिशन सिगी मतंग दै हाइपेतंग अमा आई हाइपेट हाइबे पाव कावमना होजिकि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होजिक लाक्तोरी से मोन ngसिगी मोगी स्टेटमेंट ngसिगी चबा कांदा से पेपर अम दा यावका द मखोइना कर हाइका मखोइ लाप कांसिदा पोट अहुम पी है सपोर्ट तब प्रोटेक्शन पीब अदुगा मोगी हान लेरबिबा पुंसी दो हंजनम हम मदुगी रिसोर्स तो पीबीब करिगिन हका द मोगी पुंसी जो रिबिल्ड देयर लाइफ्स है रिबिल्ड देयर लाइफ्स द मुझे पुंसी तो हिंगन बदन नतेब रो मुझे विद डिग्निटी मु हिंगन बहन बदन मतेंग पांगसी है का मखोगी होजिक लाकरी बसदा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की से मोइना मेडिकल टीम हम प्रोक्टोइन जेनेगी डॉक्टर कुनमंगामु आई मुखन अमु थागत पदा खुगी ओजा होने थबक तो बिरिबा ओजा हम तो बिरिबा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मुखन याम थागत लेव कई गिन हाका द मुखोइ सिंग सिना ngसागी मुसिंग जि याम लुबमना मुसिंग डॉक्यूमेंट याम मांग है मै चाख है
masi document me amse kamai nong sagat kani habi damakta hoji powder 273 legal aids Manipur State Legal Services Authority oja hoi me to bi me amse masina mating pangi adu tadi oja hoi me na mating pangi se kai mamichang mi khai na ba adigi wari ni chatpado wari ni thamoi adigi ninik lawni yumde chalani ngamoi ba chalu no harakane ba madu sacrifice torga e moising do warang mani michang mi khai na da chalaga mating pangi chali bado madugi services me abju recognize torga digi moina e akoi sigi lowest community me amna michang mi khai na dana tawri haibasima ai thamjage ba adu sisi akoina sitanda sila horoga kelam nang haijaning ba na akoigi agasai thieng ba yadaba pot haibase thieng ba yadaba pot se suppose akoigi uking se suppose akoi matik manau se amana client hamgi fight toba amana client gi fight toba yawe yawrim ne ba adu kasu kai de ba ma ethics ma follow torga ma chaladi kasu kai de ba akoina haina sigi timing se da akoina aigi client ama parak pa matam da akoigi community na su mana adugi pai karga yum da kai tobudo madu ya phate madu tobudo na kai lage da akoigi kese se akoini ngasi Manipur High Court chala to case to gahodi chalai pesa kam tingni madu su khandi yo ba akoigi lawyers ki mayam se threat nei hayadi akoi lawyers se threat nei hata de akoi Manipur gi praja mayam se gyan ta da su tai ba aduna lawyers mayam professional labor thabak to ba missing professional hajar ge ko lawyers kumba doctor kumba jail slipum se mo se kitang thieng da ba plus moi gi professional je boy thabak to kitang understand to bi su Manipur gi praja mayam su takar oi madu understand to da di yes lana chale ba aduna masigi sida moina pai ba case ni aduni kai na koi to sina koi amhoina koi praja se wani koi hana swai da high court chalam ba session court chalam ba lab lam na ticket lei ba man ngamaroi aduna akhoi gi lawyer man to ba gi importance moina mating pam ju khambiu aduga makhoi ju samna hai ba mioi ba ngak tani na yes problem to thola di mo ju pai ding away adu moina thabak to ba do nungai na ba da ayet pa pi dana nungai na to kon sie na tham okay thank you very much yam na marik chumba wal thambiri lushila pada khoi gi ngasi gi pukachai ba topic asida tongan ba khoi gi panelist hong oja tomcha oja SATYAJEET amadi pabungna tongan ba warol thambiduna pukachari ba topic asida adukibatik akhoi mitna na kong oi ba ya ba warol kya ma thambiri thank you very much to all the three panelists for sparing your precious time thank you very much once again loshila pada ko gi biyang tabiri bu khai pura maki mafam da ko gi lebak amma chalai bada ko gi judiciary sisu aduki achabar role mani aduna even ko gi oja SATYAJEET na ngasai pam bi gi ba ko gi judiciary madi press si kwai budget ta kwai hi lawes o 0.1% ni ka hai ba simaksu yam tang akhoi miyang changbasu chumbra haina khali aidi any problem ama thokpada lenga ki kenoma any state amagi thokpada kogi judiciary haibsina wayen bichar tawgi achaupa kenoma khak leibani na masimaksu adai koi SATYAJEET na hoju panbigi ba any profession habisi koi na value tawba koi na respect tawba honor tawba habisi akoi profession ama khaktagi wanate habidi akoi miyoi banina lai makti natabanina doctor su dum sometimes so haidi any delivery tawba matamda asina dum yawi adigi kukelju mini lai natabanina makoi su sometimes makoi na tawba thabak thoramda aduma masidi aingondagi chingaga haidi ai isagi weakness point habisi miyoi na pobadi loinak leibanina adumak chumna chani habis leite aduna sometimes aranba apha akoi positive ta mina tawba afaba chamana kauthoga phattaba amakhaktangda chingthabasisu adumak yam toina chatnaba dumba khunai makak oibasi koi khara khajiktang semdok minaraga koi gi lakadori batang kungani thoigi tongan ba koi gi judges taruk sina lakpasi masi mai pakpa oidana koi gi lairiba tongan ba relief game da lairiba chilina housing ima ije ichen khudumaki award apa na sing aduga makoi da tongan ba potsu yen gani haigibagi warol su lei duga makoina legal service darka leiroga su makoina provide tawgadori bani masi khudong chaba sisu adumak kari haini khoigi hojiki paliba khoigi president rule gi lenga khoi governor na chap chaba masigi section thorang lohiraga masi makchu mai paktana mayam da peace initiate tawba oirasanu haiba waphamje thamjaba loinena ngasi yunadi miyeng tabiru khai punam ki maphamdagi kainana ba ya thangni jari till then take care stay safe and good night